I veliki pozdrav ljudi, jel nas ponovo u novom videu vlogu, to je sad je jutro. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, spin the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love was made for somebody like you. Come now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me, say, boy, let's not talk too much. I got my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Pošto nije ugašen skroz, da vidite, počitamo se, da ću malo znam TV i da ću vam ministrati. I da upustim se da ćemo da bio cijeli jutro, tako da nisam imao da snimam to vrijeme, a sad to testiramo TV, tako da ćemo kasnije malo ići na trčanje, raditi vježbe i bit će što ćemo. I ljudi, kao što vidite, već sam ovdje i u šorcu, tako da sam bio na utakmici, ne idemo već sad. A ljudi, vidite da je pao mrak, baš ljudi potpuno pao mrak, ali dobro, ne vezi ljudi, izvinite, nisam mogao da to sve snimim, išao sam tamo i bojio sam se da mi neko uzme telefon, bila je sve baterije i sve to, plašao sam se da neko ne uzme telefon i eto, tako da sam ga morao ostati kući, a sljedeći put kad budemo išli na trening snimit ću to ili na utakmicu isto kad budemo išli, tako da to je to ljudi za ovaj vlog. Ako se svidio, obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, nismo stigli, zaboravite to dok vam mogu, nismo stigli ništa posebno uraditi danas, tako da napisati išli na utakmicu i to, znači nismo išli na trčanje, nismo radili vježbe, tako da ćemo sutra i vježbe, to jest nećemo vježbe, ićemo trčanje malo, zatim posle trčanja ćemo, kako zove, nešto raditi, uglavnom ja. Sutra idemo po svjedočanstva moje iz škole, tako da ujutro ćemo malo trčati, u pola 12 idemo to po svjedočanstva, vraćamo se, pokazujemo sve i to je to. To je to za ovaj vlog, ako se svidio, obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, obavezno pogledajte moje klipove da bi uskoro stigli 5000 pregleda, a mi se vidimo u sljedećem vlogu sutra.